ku ikipe ya Chelsea hari akantu nabonye bari gukora kandi keza. Xabi Alonso arashaka gushyira imbaraga none ku mudefenseur central umwe wundi kandi cyane gushyira imbaraga ku mudefenseur central umwe kubera ko nyuma yo Benoit Badiashile yamaze kwerekeza mu ikipe ya Napoli biri kurangira. Gahunda bararekura Axel Disasi, bararekura Tosina Drabio. Nabonye Benfica iratanga make barimo basaba menshi, bakavuga ngo hagiye abo batatu byihuse kuita wenda utekereza gushyira mu ndomwe birashoboka. Dogis Calvini batekerezaga Ramoni wa Como, nyuma yaho Como nayo bayihaye Trevor Sharoba. Katurebe rero Calvini we barantiyahombye. Calvini ashyize imyaka 3 Manchester United imushatse. Dogis Calvini soze muze wa kazi Fuadi bambwira ati Kahiri ntabwo yakiranye na mwenyewe William Carvalho, Carvalho. Carvalho na imwe mvuga amazina akomeye yagiye aca muri no equipe ya Chelsea. Nanga nagiye mvuga oyaba atandukanye yine amazina ukuntu yabaga byibushye cyane. Abakinanye ngiye kubitondeka naba ngiye kwiga kandi kazi. Bagiye bakinana kereka nka Nepo warebye champion y'Ubwongereza muri 1994. Oya Grand Frère niwe. Brandi niwe. Ni ibintu twayibaza babe. Ese ko atubwiye ko ari byikombe cy'isi cyane 8. Narakirega ngo ni watangiye kura Premier League 9 Premier League. Premier League natangiye ntago kuyireba, nayirebye nyuma yo kuyumva. Ari umugabo witwa Ramadhani twabanaga nk'umuturanyi. Kuri BBC bajyaga bogeza match mu Giswahili. Ariko nanjye zikariho nayumvaga. Kenshi rero yaransemuriraga yarambwiraga ati yo yitwa Manchester United. Ako bya ntagikunda radio. Giswahili rwose. Nese za top 100 ziracyabaho. Kuko natwe tuzumva. Top 100 he. Jaze wenda British cyangwa izo muri Amerika z'imiziki. Izo ngo radio gizo ngo umugane wawe. Televiziyo yishe ibintu byinshi hamwe na za Sina hamwe na za TikTok yafashe imitima y'abantu. Mfashe Chelsea atwaye igikombe cya champion kumwe na Antonio Conte muri 2017. Yari ifite amanota 93, yareziganye ibitego 9. Urabyumva? Oya yareziganye ibitego 9 gusa 43. 9 yari uvuye 43 nibyo yari iziganye muri yo saison. Mwaka ushize The Blues yari ifite amanota 52. naho misekera Rwanda ku mwanya wa 10. Kugira ngo dufate umwaka mushya w'imikino wa Xabi Alonso, cyane ko impinduka si nyinshi mu by'ukuri ni wa Maxence Morgan Rogers. Ndavuga abakinnyi wavuga ko bazafata umwanya wo gukina mu buryo bwagutse. Aya makipe yombi nepo ni ko ashobora kubahuriyeho. Fata Antonio Conte, ufate umwaka ushize imikino wa Dawid Wande wa Maresca, William Rosinia, bose ni Maresca bana Rosinia mu bantu. William Rosinia birukanye watsindishije Chelsea kuri ya mugumane. Ndetse n'uyu mwaka wa Xabi Alonso hari ikintu ubona cya similarities kuri squad z'imande zombi. Byuzi wavuga uteka kandi bagahuriyeho kuri Maresca na bahuriye kuri Jesse gusa. Kuri Antonio Conte mu myaka 10 itambutse cyangwa 9 muri ubwo buryo. Rega ngubwira ikintu bahuriyeho. Oya hari n'ikindi bahuriye kuri Jesse. Ikindi na Xabi Alonso ashaka kuzakina defense atruwa naramuka. Oya rega ari no kuntu na Conte yarinyaga akatwereka ko abadefenseri batatu bagera muri animation ukabona basa nkaho n'ubundi babaye 4-3 bafite ukubona abagabo ubakira kugukomeza defense yabo cyane mu badefenseri 4 ugasanga ntiyabuzemo umwe mu ba fullback ukina n'ubundi ku ruhande ari kari umwaxiale n'ubundi. Beno tuvuga ngo ashobora gufata umuntu nka Joreliato akaba ari kuri gatatu, ariko tubizi yuko uruhande rwe rutazakoreshwa cyane mu buryo busatira. Icyo kintu nyine mu buryo bw'imikino ubona araho bashobora guhuriza, ariko wajya ku mazina ukavuga ati cira birarura. Ku mazina ukabona ko ari ibindi ari imyaka ari ibindi wa muntu. Biragoye mu by'ukuri. Sonyira ngo nibyo ngibyo gusa umuntu agerageje kunyura imibare mike wenda
yaranze aya makipe y'impande zombi mbere yuko Chelsea twara shampiyona ubwo ndajya muri ya kipe cyangwa se shampiyona twaye na Leicester City 2016 muri uwo mwaka w'imikino 2015-16 batsinze imikino 12 banganya imikino 14 batsindwa 12 muri rusange batsinda ibitego 59 batsindwa 53 bazigama ibitego 6 bagira amanota 50 basoreza ku mwanya wa 10 basoza ku mwanya kangahe wa 10 nko basoje umwaka ushize imikino urumva bagaze mu mwaka w'igikombe 2016-17 batsinda imikino 30 banganya imikino 3 batsindwa imikino 5 batsinda ibitego 95 batsindwa 33 bazigama 52 basoza ku mwanya wa mbere n'amanota 93 baba ba mbere bari bahagaze mu myaka reka tuvuga ngo 93 ni menshi ko muri Premier League kubona ikipe izongera kuyageza bizagorana 93 iyo basorejeho muri iyo sezo ubwo mfashe imyaka 2 yakurikiranye uwa mbere igikombe ndetse n'igikombe nyirizina kuri Chelsea reka mfata byibuze katuri hano kuntu tubigenza kugira abantu bumve byibuze mu myaka 10 ishize cyangwa se 9 kuko bagiye kwinjira mu mwaka wa 10 uburyo ubitwaye mu rusange ariko mbere ko mbyinjiramo gato Samir Xabi Alonso yarasoje transfer aba yarasoje aba yikwibeshya erega Chelsea ntuzi ko se Enzo Fernandez ari ku isoko nka Manchester City bahise ikamutwara byamwoburije gusubira ku isoko. Ikindi ngewe mwivunika rya Reece James mbona bisa nkaho byamaze kumenyerwa ko akina amezi 2 akamara kumwe hanze agakina amezi 2 akamara kumwe hanze ni wedashobora no gutinda biterwa n'igihe. Mbona nge sinjya mbona Malo Gusto nk'umukisimburo wa Enzo. Malo Gusto nawe agira amahamanuka gusa, umukinnyi mwiza mufite umupira ariko kubijyanye no kugarira Malo Gusto cyangwa kuri kabiri Malo Gusto mbona agiramo amanuka nawe gusa. Mbona ariko wenda nta n'ikibazo kirimo cyane no mwizamu reka mpirengagize. Mbona bakenera n'undi mukinnyi wo hagati wundi kuko nibyo bagiye gukina imbere mu gihugu gusa, ariko Enzo Fernandez asohotse abarishije nabi Xabi Alonso kuko no kubona umusimbura yo byagorana, ntabwo ari benshi bari bafite karite nk'izi. Enzo aramutse agiye yaba ari ibibazo kuri Xabi, ariko ahari nabwo bakenera kugira umusimbura mwiza kuko niba bafite umukaseri wenda Moise Caicedo na Enzo ubona ko ari Enzo Fernandez na Moise Caicedo, ntekeza ko nta n'indi ekipe mu makipe ayanga yakomeye ifite aba double pivot beza kuvuga ngo bari kumwe muri mediane batsindirwa handi wenda bo ku mpande bagakora amakosa. Ni gake wabona Enzo Fernandez na Caicedo batanze igitego kuvuga ngo urumva ngo mediane ngo yaje ngira kaze ngo ngiri kubaterana umupira ngo yabanane cyane muri zingi zo muri Premier League biba bigoye kuri Enzo na Caicedo. Byapfira ku mpande sinzi gusimbuza ku kureya, nabonye bazana umuntu wo muri Rayo Vallecano nibyo bishobora kugorana, cyangwa wenda Reece James yavunitse Malo Gusto nawe akaba yitanze nabi bakaba mukubitiyeho contre attaque kwa kundi ko bayagiye cyangwa kore pama akaba tabyutse neza nawe akajya atanga za pass atanga ashaka gushibura akaba yihera adversaire bakaba bayinaze mu mugongo bari bazamutse uko rukuntu abakinyi iyo bari kwataka umwe atanga umupira bagahita bipositiona bashaka kwegera imbere umupira bagahita muutakaza direct bagahita bagera ku izamu. Ariko Enzo na Caicedo biteguye 100% nta kindi kibazo cy'umunaniro cyangwa imvune byajemo, ni mediane nziza. Ariko nanone ngiye ku bwanjye uburyo akina 10 kore pama Chelsea ari bishoboka yagakwire kubishaka nka nimero 10 wundi wa backup mu gihe kore pama bitakunze kuko nka sezo y'ubushize ntiyarahari nubwo bamusiga mu ikipe ijya mu gikombe cy'isi. Ariko na style y'imikinire ngiye mbona uburyo bwa Chelsea hari ukuntu yari kwire kubeshyiramo hundi mukinnyi
nka kuriya tujya tubona ko hari match zimwe na zimwe Korepamo wamujyana ku ruhande bakegeza Enzo imbere byaba ngombwa bakagarura Reece James hagati muri mediane. Mbona ikeneye uwo muntu uri aho ngaho ushobora kubanzamo match zimwe na zimwe mu buryo bwa tactique mutoza yateguye bitewe nuko ari kubara match akaba yamushyiramo cyangwa se akanahindura na system kuko n'ubundi ntabwo mbono. Tekereza icyo kuri Morgan Rogers muri uwo mwanya. Nicyo ntekereza. N'undi Morgan Rogers ashobora kuba yagaruka agakinira iryo 10 Korepamo akaguma 7 mbona Morgan ari uzajya 7 tu. N'ubundi muri Aston Villa yakinaga ameze nk'uhengamye kuri 7. Morgan Rogers ku 10 Korepamo akajya 7 11 ikagumaho Pedro nubwo nabonye nawe byavuzwe ku isoko niki hanyuma wo Pedro akataka ariko benshi nanone kuri Caicedo Romeo Lavia mbona ntari convince 100%. Nibyo yagize imare myiza muri Southampton ariko nyuma yaho sinzi. Ninde usimbura Enzo Fernandez mu nimero 8 mu gihe yaba yagize amakarita cyangwa yavunitse. Anderson Teste Jordan Henderson Anderson ninde usimbura wo Pedro kuri atake ni Mzee Dani Welbeck ahubwo bari ngiye nabanzamo n'insingizi. Hanyuma nyine mbona yari mu mediateur ya Chelsea taragura. Hari mu mediateur mbona Chelsea taragura sinzi impamvu mbona abo ariko umusimbura yashobora no kuza abanza mu ufite Caicedo ufite Enzo mu gihe yaguma muri The Blues ufite Korepamo cyangwa se Rogers. Ikaza kujya babihagije. Uwo muntu umeze nka Lavia ari urusha Lavia mbona ameze nk'umuntu hari mishwa ko yarahaze nko gukina. Lavia ari ngiye bamushyiramo nko muri match akaba akira wajyanga ashaka ko bamukuramo. Lavia gabushaki yakinanaga ari muri Southampton mbona bwarashize. Kereka wenda umwaka mushishwa kuza n'umutoza agahinduka akaba yazana ibishyashya bitandukanye na kwa kundi wenda nka Enzo Maresca umutoza yahindutse yahinduka ibintu byinshi. Hagiye umutoza mu mwanya ajyanya koroshaje ko ubiswe ibyo wakora byose atagushyiramo utazagushyiramo kavuga ati okay eka ni ikindi bishoboka nagenda nzatangira bushya. Ariko Xabi Alonso mbona hari umukinnyi wo muri Mediana buramo umusimbura hagati ya Enzo na Caicedo kandi abakinnyi baraho ngaho bafite izo karita urabona nk'uko Tielemans yagiye cyangwa nk'uko batekerezaga Santos burata Santos nawe afite izo karita ebyiri yakina 8 cyangwa akina 6 uwo mukinnyi numeze gutyo nk'uwo mukinnyi barekuye ariko da bazanye Henderson wasanga Henderson muri ubwo buryo 2015 The Blues yasoreje ku mwanya wa 10 n'amanota 50 umwaka ushize imikino nabwo yasoreje ku mwanya wa 10 n'amanota 52 gusa batwara shampiyona mu 2016-2017 barafite amanota 93 bazigamye ibitego 52 muri rusange. Akabazo kanya mufite kuri ingingo Samir Xabi Alonso muri Bayer Leverkusen yatweretse ubundi ubushobozi bwafata shampiyona iri muri 5 za mbere ku isi ukayatwaramo igikombe cya shampiyona utatsinzwe. Ufite Borussia Dortmund, ufite Bayern Munich n'andi makipe agerageza kuzamura imbaraga mu gihugu cy'Ubudage ayitwara datsinzwe na Bayern Munich cyane na Borussia Dortmund. Ibi bintu ndabizi ni imyaka mike yitambutse imyaka reka mvuga ko ari imyaka 2 ni imyaka 2 n'ubundi niba ubyibuka neza Xabi Alonso yabigenje ate ese muri Chelsea byamukundira kuri ke shampiyona arimo ndavuga Premier League biratandukanye. Shampiyona y'Ubwongereza shampiyona y'Ubwongereza n'iy'Abadage ziratandukanye kandi niyo yatwaye Bayern yari maze imyaka 2 idahari. Uvazi iyo shampiyona yatwaye hari n'indi Bayern yatwariye kuri Leverkusen. Dortmund iri mu rugo ya Edin Terzic isabwa gutsinda Mainz 0-5 ikarangiza akazi gatwara igikombe cya shampiyona birangira Mainz ibanje 2 barwana no kubyishyura banganya 2-2. Bayern yatsinze match yayo igiye kubona ibona igikombe iragitwaye. Match yo kuri Leverkusen ibaza ariko kuba Dortmund ifite match yo mu rugo
kuri Signal Iduna Park isabwa gutsinda gusa ekipe isanzwe nka Mainz ewana birangira igikombe Bayern gitwariye kuri Live Score menya ari cya Tuchel ni Thomas Tuchel menya ari cya Tuchel rwose yego barategereje bicaye mu kibuga bategereje ngo barebe ko match irangira birangira ekipe ya Dortmund inaniwe gutsinda Leverkusen yari yayubatse ashingiye ku mazina y'abakinnyi bakuru yo uzanye umukinnyi nka Granit muri ekipe yawe ukaba ufitemo abasore ba Patrick Schick ba Repubulika ya Czech ukaba